Ako još niste, obavezno, ali obavezno. I prekrasan pogled, ovo je pogled iz dvora kuće. Samo da se javim, nisam stigao snimiti ništa ujutro, nego sad odmah letim na posao, jer sam malo prispao, tako da kasnim, mori se trčeći. Evo sam tamo pojio 3 jaja, da mi daju proteine, energije za dobro jutro. Nadam se da će vam biti dan puno bolji nego moj. Jer meni danas više manje samo red radi, samo posao. Tako da, i hvala vam na ovolikom broju što me pratite. Kipa, evo, kao što rekao, danas je radni dan. Danas smo malo u struji. Ja i moj šef imamo postavljati neku rasvjetu, neke ledice. Ovdje smo stavili plafonjer. Ovo mi plafonjer je inače jako lipo. Reflektori nisu. Ova je nebitna. Ali i poslije toga kad smo se uspjeli postaviti ovo u sobi, smo postavili isto u plafonjeru. Ove su čak lipe i normalne za sobu. I onda poslije toga krećemo sa čišćenjem. Pokazat ću vam svugdje koju smo plafonjeru stavljali, kako sam ja to očistio, pa možete slovno pisati od 1 do 10 kako vam se čini naš rad i naše usluge. Tako da, za najbolje električare možete pisati u komentare, javiti se na mail, javiti se vamo, javiti se tamo, tako da sve to možete naći preko YouTube profila. Ali poslije kad smo riješili tu kuću, tu smo bili 2-3 sata. Poslije toga postavili smo 10 lampi, tako nešto. Poslije toga smo išli po neki materijal što trebamo kupiti, jer idemo na jednu terenski rad, to je blizu Imotskog, Studenci. Valjda sam dobro izgovorio, svaki put falim bar za slovo. Tako da ovo smo išli kroz Žernovnicu do autoputa. Na autoputu smo se isto nešto malo priključili, pa smo izašli možda jednu dionicu. Autoput nas je izašao 40 centi, iskreno. Ovo je ta kuća u Studencima. Kuća je fenomenalno lipo. Imaš mir oko sebe, imaš sve živo. Ovdje možete vidjeti kako morali smo raditi zamjenu nekih određenih utičnica koji su ispadali, jer ova kuća je pak stara 20 godina. Mijenjali smo utičnice, mijenjali smo neke određene prekidače koji su ispadali. To je sve naravno po želji gazde. I ubacili smo neke utičnice i nešto smo morali štemati. Ovu klimu smo ubacili isto u utičnicu, tako da šta je tu je? Ovo je ulaz u kuću i meni je ovo drvo pre lipo. A gazda ga mislio mijenjati. Ne znam, ja sam savjetovao da ne radi, je od godina kao na nekim dijelovima malo propada, ali meni je to prelipo. A kao što možete vidjeti i prekrasan pogled, ovo je pogled iz dvora kuće. Znači, ja da sam ovdje s malim, mi po cijele dane igrali baluna od jutra do sutra. Šta bi se reklo, i malo smo prošetali da vidimo, ovo je štala od njegovog brata, gazdinog brata, malo smo prošetali da vidite koliko je to sve lipo. Ja jednostavno se nisam mogao... Samo da se javim, tamo sam sad došao, bio sam u nekom mjestu, ja mislim da su Studenci blizu Imotskog, tako da krenuo smo ujutro u 7, evo sad je 7, sad sam došao, tamo ću popiti 1-2, ići gori možda nešto pojesti, možda malo editirat video, ništa ne znam. Malo ću editirati video, to je sigurno sad koliko, točno ne znam, pa ću onda lagano ići u krevet. Tako da, a sutra je jak dan, to je sigurno. Samo da se javim nakon radnog dana. Danas je stvarno bio malo naporan dan, ali u svemu smo izdržali sad oko 10 sati. Malo sam editira vide, sad ću sve ove materijale koje sam danas snimio pribaciti na laptop da bi mogao vam za sutra pripremiti, tako da dan nije bio ubitačan, ali je izdržljiv. Jer da ja ne mogu izdržati ovakav radni dan, pa ja sebe ne mogu ovo gledalo pogledati. A vama hvala što lajkajte video, što komentirajte, što
subscribe na kanal, još nam fali 5 subscribera do 4,5K, tako da ako još niste, obavezno, ali obavezno se subscribe na kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!